Singomama namuhla asazi ukuthi we are the kings. Namuhla ekseni bomama we are the kings. Usayibambile kuthi sibo ngifuna omama banyathele nge-kings. You are the kings. You are the kings, bomama. Igogo, uyigogo, igogo, igogo, I confess. Jesus. Gonkan guswela yu yigo gonkan pilweni ya muchis. Ang sweli lutu mangnaye. Yu yigo gonkan pilweni ya muchis. Yu yigo if you need healing, he is your healer. Hey, you go go, you go go, you go go. If you need provision, he is your provider. Hey, you go go, you go go, you go go. If you need guidance, he's your guider. Hey, you go go, you go go, you go go, you go Hallelujah. Hallelujah. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.
Ndima nokubulisa kumama wami. Siqala ngomama tata namuhla egameni elihle likaJesu. Siyakuthanda kakhulu uma wethu. Uyikho konke empilweni zethu. Siyakuthanda mama. Ndima nokubulisa tata egameni likaJesu. Siyathoba tata egameni likaJesu. Ndibulisa ama-elders ami ndiwathanda kakhulu. Amen. Ndiwabonile akahlali kwamoya. Amen. Abhidiseke kanti ndihlala kwamoya. Umama uSambu uyandibiza ndithi alright utho siyawuthobela umoya. Siyawuthobela umoya. Asiwuthobela umoya. Hallelujah. Bangcwele ndiyamthanda kakhulu Yesu. Ndisindisiwe egameni likaJesu. Ndinotata oyi-1 ongutata. Amen. Because funeka siphinde siyicacise leyo ndawo egameni likaJesu. Ndiyamthanda kakhulu Yesu. Xa ndihlabelela le ngoma ndivuselelekile tata sisuka kuHagai 1 verse 14 la kuvuselelwa khona umoya wethu. So xa ndifunda phayana nakuthiwa bathi nasebevuselelekile basebenza endlini kaThixo. Sifike izolo kuthiwa singene emasangweni ngendumiso, which means xa singena endlini kaThixo singena ngendumiso of joy. Uthi noba bekukhona izinto ebezukubophile uva amaqhizana ukuba yewa. Amen. Siyambonga uNkulunkulu tata ngawe. Niphosiwe izolo bangcwele beningekho. Bendiqala nokuba kwi-gospel. Hey sibu. Hey waze wasenza abantu izolo. Kule minyaka miti ndinayo. Bendiqala ukuba kwi-gospel what artist. Hey Tata Mashehwana ndonilibala kudala. Izolo ndihambe apha. I was the last person. Obusisi khona bekefunda uhamba ndithi no awukwazi uhamba sushiya isibusiso sakho. Sowuhleli sekuyavalwa ngoku. Ungabothi xa ufikile endaweni uhambe ungekabusiso. Ndithi suhamba isibusiso ngosesilinde isibusiso sihambe naso. Ndivuke ngo-4 namuhla. Ndifresh ndingumqabaqaba. Ngo-4 bendithi ngendikwazi uvuka. Brother Sibu siyambonga uNkulunkulu. Idumiso yakho silalise kamnandi izolo. Silale kamnandi tata. Ndiyaziva nakuba I'm a king. Andazi bomama noba mna I'm a king. Mna I'm a king. I'm a king. I can feel. Ndigcwele amandla wokuba ndingumama ozithembayo ozawuhamba ngokuzithemba, azithembe emsebenzini, azithembe emphakathini, ekholose ngoYesu. Ngeke ukwazi uzithemba ke kanti uYesu lo uyamthandabuza. Amen. Andikuthiwa we are the kings, but if uyamthandabuza lo Yesu mamkele ubunamandla to make you a king, you can't be a king. Le ndaba ihamba nokuthi uyikholwe. Mina ke ndazifundisa uba whatever ethethiwe is prophet ndiyayikholwa. Amen. Bomama andithi silapha sithwele. Hallelujah. Silapha sithwele sinemithwalo. Abanye abayeni bethu abakhonzi andithi bangcwele, but asiyeke ukumkholu uThixo. Ezizwi lenkosi lisitsho ku1 John chapter 5 verse 14. Uba imithandazo yethu yona uyayizwa. Imithandazo yethu yona singayeki ukuthandaza kuba uNkulunkulu uyayithini? Uyayiva imithandazo. Simiswa seso sibindi ke sokuthi there is a confidence yokuthi he hears us. Asiyeke ukuthandaza. Noba izinto azenzeki ngendlela eyiyo, kodwa thina siyeke ukuthandaza kuba siyakholwa ubuyayiva imithandazo yethu. Ndizothi bomama iyaviwa imithandazo yenu. The problem ke imithandazo njengokuyiviwa wena ufuna ivuwe nawe. Kanti uThixo unexesha lakhe. Wena ufuna umthandazo wakho now
uthandaze bese uphendulwa now. Kanti yena unexesha lakhe. But today I want to say iyaziwa imithandazo yenu bomama. Qhubekani njalo nithandaza. Qhubekani njalo ningayeki ukuzomkhonza uNkulunkulu. Kuba nasesilapha sizothatha sizova impendulo ezisuka kuye kule mithandazo esesithandazile endlini. Sizophendulwa. Beniyazi lonto? That is why kuthiwa xa senza ifasting kuthiwa we gonna break the fasting in the house of the Lord. Why? Kula kahle hle siphendulwa khona. And say Doja ndithi leyo ndawo siyayibamba ifasting but nasekufanele siyeza sibhizi ekhaya but namuhla la kula siphendulwa khona. Ungayeki ukukhonza uNkulunkulu ngenxa yokuthi ubona ingathi umthandazo wakho awuphenduleki. Sithetha nomama kuba ndiyazi omama abathwele mama. Sithetha nomama inyanga isaqala. Ungayeki ukukhonza uNkulunkulu ngenxa yoba lo mthandazo uthandaze izolo uvuke namuhla ungekaphenduli waze wathi othandazile now waphendulwa now. You know? uNkulunkulu uyazi yena uvile. So ubamba nje ukuthi yena uyizwile imithandazo yethu. Tata xa usivuselela ngoHagayi kube sekufika izwi kwaba seEfese 4 apho Paul sisilrato ukhona. You are ready to read for me? Andilise sivuselelwe kwamoya singomama nabotata. Now uPaul uyasincenga ukuthi njengoko singabazalwana ababiziweyo, let's be humble. Sisilrato ukhona? Amen. Efesi 4 verse 1 to 2. Ngakho-ke mina siboshwa enkosini ngiyanincenga ukuthi nihambe ngalokufanele kubitwa lenibitwa ngako, nikhombise luthando lwenu ngekubeketelelana, ngekutfobeka konke, nangekubumnene, nangekuqinisela. Amen. You can't be a king ungakwazi ukuzehlisa. A king supposed to humble himself or herself. So singabazalwane kumele sibe njani? Sizithobe. Sizithobe. Ngenxa yobantoni na xa uthobekile uyangeneleka. Nomnye umzalwane uyakwazi ukuza kuwe ezofuna ukucebiseka kuba uzithobile. And lithi izwi sibe mnene, which means if uyambona andenzi kakuhle njengoma ke, let's say uyambona lo mntwana lowa la next door akenzi kakuhle, because you are humble and you umnene uzamkhuza ngendlela emokhayo, because you are humble. Ezumzalwane kumele ube njani? Ube humble. If ukhona ongenzi kakuhle umkhuza ngendlela enjani? Emokhayo. Nibekezelelana. Why kunale ndawo ethi sibekezelelana? Which means bakhona abangeke benze kakuhle apha endleleni. Njengoba sihamba sonke sibazalwana, kukhona umnyumake la ozawuhleba. Akuhlebe. Ngenxa yokuthi thina sibekezelana so uphuma inkonzo. Izinto ezenzakalayo because we don't read the word. Ukuthi lithe be patient. Singomaka thina sithanda nothetha kakhulu uyabona. Sithetha simlimaze na uelder Melo uyabona. Elder sibekezelene. Uye nathi emthandazweni. Andithi sonibonile ndiyahleba. Umake busa avehleba. Nyuka nami intaba.
ayingakukhubi lonto sewushiya ibandla kuba uzofika nale bekhona abahlebayo andazi uzawuhamba kangakanani. Nyuka nami mzalwane xa usongitholile uba andenzi kakuhle, nyuka nami intaba. Sidinga omama abazawukhulisa aba bantu abatsha. Uyambona kenzi kakuhle kuze ngendlela nayibona le generation yangoku ifuna ube nendlela yothetha nayo ukuze umkhuze ngendlela engeke imlimaze umakhe because you are humble. I-humbleness ke uthe utata izolo as a king funeka wehle. Cela umfundele sisilirato Samuel First King chapter 3 unqalele ku5 la sizofunda ngokuthi ke sowuthandazile namuhla uNkulunkulu uyakubuza ukuthi ufuna ntoni. Simakathe watibonakalisa kuSolomoni ebusuku ngesimo seliphupho ngesikhathi aseGibhiyoni. uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi, "Cela noma ngabe yini lofuna ukuthi ngikuphe yona." Solomoni waphendula wathi, Dilinde sisilirato. Today namuhla ekseni uNkulunkulu uyakubuza ukuthi udinga ntoni. Mama, andizinitsi into ozidingayo. Today uNkulunkulu uyakubuza uba udinga ntoni. Asihambe nawe sisilirato. Solomoni waphendula wathi, "Wendele ingceku yakho Davide babe wami umusa lomkhulu, ngobe yena ebethembekile futhi alungile anenhlitiyo leqotho. Wena uchubeke nawo lo musa wakho kuye, waze wamupha nendvodzana yakhe letawuhlala esihlalweni sakhe sebukhosi lamuhla nje. Manje ke simakathe Nkulunkulu wami, sewubeke ingceku yakho ukuthi ibe yinkosi endzaweni yababe Davide. Kodwa mina ngisengumfanyana nje, ngimncane, angati nekwati ukuthi ngitawenda kanjani umsebenzi wami." Amen. Solomon is a king, but uNkulunkulu uyambuza ucela ntoni. Uthi uyazibhala akaziphakamisi njengenkosi. Uthi mina ndisengumntwana nje. You need xa uya kuNkulunkulu ube ngumuntu ongazinto. Futhi ube ngumntwana ungabi inkosi. The problem uya kuNkulunkulu uphakeme. Kanti funeka naso uyocela seke kubuzile uNkulunkulu even now is asking you in a dream. You need to have dream with God. Uyakubuza udinga ntoni wena uyaphakama. Hayi mina ndinkosi, hayi mina, hayi futhi nje asiyazi nalento enziwa ngumfundisi. A king now is saying mina ndingumntwana. Futhi andazinto. Uyabona ubuye wangena apha endlini kaThixo ungazinto. You are ready to learn. Uzawufunda nakubani because wena uzithathe njengomntwana futhi ongazinto. Sidinga omama namuhla abazawukwehla babe ngabantwana bazimisele ukufunda. Qhubeka sisilirato. Kuhambe nami kakuhle. Ingceku yakho ilapha nje emkhathini wesive sakho losikhethile. Sive lesikhulu, sive lesingana ubalwa ngumuntu ngebunyenti. Ngakho ke nika ingceku yakho inhlitiyo lehlakaniphile nengcondvo lehlutekile lekwati kwehlukanisa lokuhle nalokubi, kuze yehlulele kahle sive sakho. Ngobe ngubani nje longakhona kubusa lesive sakho lesikhulu kangaka. Amen. Sithola apha Solomon ucela inhliziyo enjani? Ekwazi ukulalela izwi likaSimakade. Ekwazi ukuzohlukanisa okubi nokuhle.
uthi ndiphe leyo nhliziyo, which means ukuze ukwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle akuyi ngengqondo yakho, uyakucela kuNkulunkulu alungise le nhliziyo yakho, akunike iwisdom. You can't just have uvuke sowune wisdom. Iwisdom icelwa kuNkulunkulu. So today uNkulunkulu uyasifundisa, ndiyafundisa ke abangcwele anivuthi mina. Babomama nizonixolela ndinguye umuntu ovuthayo, ndiyafundisa nje. Amen. Sometimes ungalala kanti uzawuphosa. uNkulunkulu lapha uthi uSolomon, ndicela inhliziyo enjani ekwazi ukulalela wena. Usindiswa for 20 years, usahlulwa zizinto wamkela uYesu nazo. Because uNkulunkulu xa ekubuza ubucela ntoni, ucela imoto, ucela indlu, ucela umsebenzi, ucela zonke ezi zinto. Today siyeva uNkulunkulu uthini Solomon as a king. Qhubeka sisilrath. Simakade kwamjabulisa ukuthi Solomon acele lokho. Ngakho uNkulunkulu wathi kuye, njengobe ucele lokho, ungakaticeleli impilo lenze noma ebunjinga, ungakaceli nekubhujiswa kwetitha takho, kodwa ucele inhlitiyo lehlakaniphile nengcondvo lehlutekile, uze uhole ngekulunga. Ngitakunika lokho lokucelile, ngitakunika inhlitiyo lehlakaniphile nengcondvo lehlutekile kanye nelwati loluphelele. Kangangekuthi akusuyuphindze kube khona lo njengawe, futhi akazange asabe khona kuqala kunawe. Niyemva uNkulunkulu uthini? Mina emthandazweni hayi ndicela abantwana abazawufunda babe ngodokotela, ndicela umsebenzi. Ucela inhliziyo enjani efuna uNkulunkulu. Namuhla uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi why sesithandaze kangaka but thina asiphumeleli. Kungalendlela ocela ngayo. Instant wena ukuthi ucelele nomakhelwane lo, awazi wena unalo ipapa yena kanalo. Umthandazela uthi hey ndiyathandaza Nkosi, abantwana bakhe ndiyababona abenzi kahle. Ubhizi uthandazela ababakho abafundayo baba bapase ngo-80%. But uyababona babangapha kwamakhelwane kunzima. Niyazibona abazalwane? Sibhizi thina nasithetha kuNkulunkulu sicela izinto zethu. Tukuthandile obeke hambisa iprayer. Abalithi abazalwane abangeni kwiprayer. Uthola kunabantu abawu3 bawu5 baphosiwe ekseni because this message ibi kwiprayer. And ndavuya uba uNkulunkulu is confirming. Tukuthandile umthandazo wasekuseni. Uyitheqa wayishi kuba usemthandazweni. Ndavuya lathi uNkulunkulu ufuna sifunde indlela. Uze wathi wathi funda indlela yokucela usemthandazweni. Lithi umvile elder. Phela emthandazweni abantu abaningi abave bawudoja umthandazo. But kuthi umthandazo unamandla. Benza sure bafika late abazalwane. Sasa ngomvulo ni late emsebenzini. Yebo Mike. Joni late kangaka enkonzweni. Bomake phela tata ba late iswanini. Niba late na emsebenzini. Why emthandazweni singahambi? Umthandazo. Asilungiseni le ndaba yokungahambi umthandazo. Wathi Apostle Jethro le xa ungahambi umthandazo utata umfundisi makabala abahamba umthandazo zizi members zakhe. Ndahlabeka mina tata. Wathi umuntu ongahambi umthandazo ungababala abafika ngo12. They are not your members. The members are those that are joining the prayer. Kenyani kwi prayer abantu bangapi? 5, 4 okanye 2. Elder no Agnes kuphela. Thina manga elder. Phela nasilapha sizolungisa nabangcwele ndithi sifuna izulu. Asikhonzeli nje umdlalo.
Ninganibona na ndinyuka la ntaba uba ndinyuka ndileqa njani, ndileqe isikhathi. Sifane sindiphose nje isikhathi, kodwa la ntaba ndiyinyuka ndazi uba sendiphosisile ukuba ndingafika late endlini kaThixo. Kuba intombi ezilishumi ezazilate zafika kuvaliwe. Lumka kwavalwa. So ukhonze kangaka. Ngenxa nje yokuthi wena ubamba iprayer. So ndisakula mna ugogo wami wayathi xa ulate uzawufika uYesu because amasonto amaninzi uyasithusa ugogo. Isavuringa le nto njengoba amasonto emaningi njengokuthi iprayer yaqala pha ufika khona uthatha ilist when uyafika awusekho elistini ungu-absent ezulwini ngenxa yoba wena uba late. So ugogo wamasweleka long time ago, but le mfundiso wayifundisa ukuthi ugogo wayehlala ngasefestileni na ulate wayekugxotha. If ulate athi jika ubungafuni uze ecaweni. Athi inkonzo zininzi uyazi ubamba isikhathi ufika bhale athatha ilist kuthiwe apha kuyangenwa ngo9:30 uyafika uthatha ilist uyabhala udlulela le assembly engena ngo10 wena ufika ngo12 awusekho kwilist. Lumkani ukuthi ngesisikhathi wena lento uyayenza ibe sisiqhelo kanti seyivala izinto zakho ubuzozithola emthandazweni, impendulo zethu zisemthandazweni. So siyakhonza singobomake akulungi lutho kanti sinento esidojayo endlini kaThixo. Ndiyafundisa ke abantu andivuthi Dekonhlanhla andivuthi mnumo wami. I'm very ndiphiwe ngapha ekufundiseni tatomkhulu. Indaba yokuba late is totally wrong endlini kaThixo. Bomake lungiselela notata if niyazazi limanama kuthiwa nawulinama uphatha kancane lalani niayinile njengoko nenza nani emsebenzini lala niayinile but nize enkonzweni niayine ekuseni. And nichitsha altaya le uyayikhupha lokuyikhupha siyahamba isikhathi wazi na ndithathe ndiyifake ndithi za ayinwa lilanga la endleleni nasenibona ukuthi ndilate. Nanibona nje ndilate ndithi hayi kuthiwa ilanga liya ayina zofika seyingashwabananga lesontweni andiziwarisha. Sidinga ibandla elizawuthi xa lithandaza kwehle umoya ongcwele utshilo ekuseni. We need sidinga umoya ongcwele. Silapha because without the Holy Spirit we are nothing. Unezinto ezizakuhlula uthi ngoku uthandaza but uthola uba hey usematyaleni. Uyasebenza nje usematyaleni udla le mali katata uyifaka le komatshonisa. Fanele sinifundise bomama kuba nithanda into ezinhle ningena ko-Truworths ningena ko-Woolworths andazi nithenga nengake engapheli. Impahla zenu gcwele odrop ezinyane izigqoki. Abatata basebenza izi-arms kathi kona ngoni izibethile ngemali apha. Yekani bangcwele uthanda izinto niyakholwa kakhulukazi izikweleti. Andabona sekufanele sinikele abaqumbi omama xa kubiza umnikelo kodwa nina Truworths nina bani nina zonke izitolo ezimakekhoza zezimpahla nangoku kuphela umnyaka ezinye impahla awuzigqoki. Nithwalisa nzima otata. Nangosi babethile otata ndini babethile niyavuya. Banibethile tata. Kaloku ngaba abadla imaleni isemabeleni. Asikhumbule kaloku bathina tata mama ufundisa legama lithi ministry litlanana. Ministry. What is the meaning of ministry ngesizulu? Inkonzo. Niyazi ukuthi bomama niyokwenza inkonzo lapha emishadweni yenu. Nenza inkonzo. Niyayazi lo ndaba?
Phela lapha emishadweni yenu ningomama. You are minister. If ufike umndeni ungavani, uwenza uvane. You are ministry. If ufike utata esezikweletini, umkhuphe ezikweletini. Because uzela inkonzo pha, uyasebenza pha. You are a helper. Ungumncedi wakhe wena. That is why mina nandibona utata ongenamali ohluphekayo ndisola lo mama wakwakhe. Ubudla imali. Uyandazi uDude. Ndithi hey Dude, ungalinge nje uhluphekise umntakwethu. Make samba, andithi uyandazi? Andithi uyandazi? Nangoku make samba uyanibiza apho uyanifaka kuba ndiyabona mne divine funeka nakuzawubizwa imali qala kubizwa igama lam always elder uboyeka nje injalo mina sendiyibonile funeka mayika nongandazi apha edivine ndithi nowaseKharino uzawuqala bize athi ukhona make Dlamini kusedivine mina sendiyayazi uba kuzawufuna imali funeka uqala ubizwa igama lam qala ndiyabona ndiyi-ATM yasedivine ndicofeni iphume imali nam ndiyafuna imali iphume ndikuvile ndathi hayi injalo uyayazi umama injalo nasisendlini kaThixo siyanikela abangcwele andifuni kwamama mna ongafuni unikela kuba uzawuhlupheka le kwakhe umakambali uyandazi umakambali ndimnikelisa ndithi hayi hamba uye emsebenzini nikela nanke ajongele nje mama hayi ke if uyasebenza kodwa ke sinikeze umnikelo kuba na unganikeli bathi ulilikhunatha uzahlupheka kwakho kanti inkinga ugoqa imali kaThixo phela thina siyakholwa nasikholwa fanele sifundise kakuhle ukuze uzathi uthenge ukudla khoza kugcwele ikhabhathi kuphele ngenxa ukuthi ulikhunatha endlini kaThixo sifuna ukwakha omama abazawumisela ibandla. We are lucky sifika indonga sezimile sesiqala nje phandle. That is why endibizile kungoba enhlizweni yami ndithe wazi uNkulunkulu senzele inceba thina sifike edivine seyimile indlu sesiqedezela nje kuphela ingabe sikhalelana uNkulunkulu sosincede kangaka singahlulwa nje ukufaka indonga nentoni la sezimile indonga zikhona ibingumsebenzi wethu ukuthi sikwakhele indlu yakho uNkulunkulu. Thatha uMashihwane siyambonga uNkulunkulu ngawe kuba sifika nje sesiqedezela nivile abangcwele ndizonikhuthaza uba bekumele siyiqala phansi indlu but sifika sesithini sesigqibezela boma ke kungumsebenzi kwethu ke dinibonele nalamaqhinga enokunikelisa apha nithi otata ngapha omama ngapha kodwa imali ihlala kuni ngamaqhinga kodwa tata umfundisi afuna ulungisa abanakuthi omama amakhadi ehlala kubo bathi otata abanikele ngapha akunankinga ke ndibonile lamaqhinga usinamaqhinga kuthiwa njalo ke akunankinga ke endikutshoyo ke ukuthi funda ke lirato layo ukuthi kunezibusiso zakho ngendlela ocela ngayo le ndlela ocela ngayo yiyo evula your blessing. Ngetulu kwaloko ngitakupha naloku longakakuceli. Yebo, bunjinga nekuhlonishwa neludvumo kuze kuthi ngetikhathi takho kubede nayinye inkosi emhlabeni lefanana nawe. Na utawuhamba etindleleni tami uhloniphe netimiso tami nemiyalo yami njengeyihlo Davide. Ngiyakukunika nempilo lenze. Solomoni wase uyaphaphama wabona ukuthi abebhutsa. Amen. Siyathola la ukuthi uNkulunkulu uthi kubucele kahle. Awucelanga nokuthi andithi wena kuzathi ndiyathandaza Nkosi izitha zami usibhubhise
uSolomon akacelanga kanjalo. Uthi uNkulunkulu ucele kakuhle, ndiza kunikeza nongakucelanga. Indlela ocela ngayo ehlayo, elderman, you need to be humble. Kuphela pride nawuthetha noNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni pride. Ezinye izibusiso zethu zibanjwe ukuthi indlela esicela ngayo sicela sisezingeni eliphezulu. Siyeke ukwehla siyoba ngabantwana. Xa yitsho omnye uthi Tata Mashehwane xa uLebu ethe ucela umthengele into, uLebu uthi tata ndicela nakuphela inyanga umthengele into ethile. Lebu akazikhathazi emveni koko, because she knows ukuthi wena uzawuyithenga lento ngenxa yokuba ucela engumntwana. Nathi fanele nasiya kuNkulunkulu siye singabantwana xa siyocela kuye ukuze uNkulunkulu asibusise. Let's change the mindset yethu yokucela sisezingeni. Fanele sehle sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Futhi sifune inhliziyo eyolalela uNkulunkulu, enza izimiso zakhe, egcina imithetho yakhe. Konke lokho uyakucela, which means na uthandaza. Don't need ukuthi ubuyenza le pray eninzi eso. You just say, Lord, ndenze Nkosi, uguqule le nhliziyo yami embi, ufake inhliziyo yakho elungile. Undenze Nkosi ndibe ngumntwana, ndikwazi ukuhlonipha abanye abantu. Inkinga yethu thina sihamba ngestatus sesikuNkulunkulu, ase uNkulunkulu iblessings zethu ezibamba. Today, yehla, humble yourself. Imithandazo yakho izwakele. uNkulunkulu uyakubuza namuhla udinga ntoni. Ubhizi wena uphaya. Namuhla mntongo mama yehla. Noba ufuna utata wakho alunge, because most of the time otata bafuna ukukhonza uNkulunkulu. Wena ithini? Yehla. Enjalo mazi ubungutata. Wehle. Uzazayibona thayibo pha kwaMashehwane bafundisa inkonzo yokwehla. Inkinga yakho umile pepere kulo tata. Awehli. Uzeza njani apha? Uzayibona kanjani ukukholwa kwakho? Uyasincenga kuPaul uthi let's be humble. Sibe patient. Ezinye izinto azizulunga ngoku. Singalunga ngo2030. But be patient. Qhubeka uhlale enkosini. Qhubeka uthandaza. Qhubeka uzehlisa. Kakhulukazi na uya kuNkulunkulu zehlise. Na uye ebantwini zehlise. Siyasazi istatus sakho, kodwa wena zehlise ukuze ukwazi ukuthi your blessing uNkulunkulu ukupha nezinto ongazange wazicela. Ubone emsebenzini upromoter without even qualifications. Ngenxa yokuthi wena unenhliziyo elalela uNkulunkulu. Ngenxa yokuthi wena uzithobile. Udeserve izinto ongazange wazicinga. Ungene ema-university ungaqualify. Ngenxa yokuthi wena ulalela izwi likaSimakade. uNkulunkulu angasenzela izinto eziyisimanga if thina singazehlisa. Siyeke ukuba zikings. Sibe ngabantwana. Nendlela yokukhuluma naye si understand. Ask the Holy Spirit to help you. Kuthi Nkosi ndivile namuhla uba kunendlela yokucela. Ndincede ndicele ngalendlela wena uNkulunkulu ofuna ngayo. uNkulunkulu ujonga nje inhliziyo yomuntu akajongi iathaya. Ujonga your heart. uNkulunkulu unaka inhliziyo emntwini okholwayo. That is why nabanye abangakholwa nabenenhliziyo enhle uNkulunkulu is blessing them. Ngenxa yokuthi ujonga ini
inhliziyo. uNkulunkulu akasincede bomake namuhla alungise lenhliziyo yethu full of anger. Emakhaya ethu kunomsindo. That is why ngelinye ixesha maybe abayeni bethu abezi apha. Siyarazi. uNkulunkulu akasiphe a humble spirit. Even ekhaya kuba inkonzo iqala ekhaya seyizopheleliswa apha. Enkosi. Hallelujah. Asibuye praise bazalwane sifike emaphethelweni asimshele dadla ngokubuza. Siyalwisana lapha namfundisi ngithi hayi Mother's Day relaxa papa. Hallelujah. Bazalwane, let us stand with our feet on our feet. What a weight. What a preacher. Yo, sifunze inkonzo yokuwenda njani. Bengifuna kufunza iscripture but I see there's no time for scripture. Ngoba ngifuna kusala nabomake. But live la uNkulunkulu lithi ku Corinthians, 1 Corinthians chapter 13, love is not proud. Love does not seek of its own. Love is not irritable. Love is not irritable. It keeps no records of wrongs. And when Jesus comes, he says, the greatest of the commandments is what? Manje ngifuna bazalwane sithandaze nje kancane sithi uNkulunkulu nanoma ngibani lo bengisolo ngimbalela ngithi angaze athi mina naye vele indlela lethu iyaphambana. Ngifuna ukuthi siyothandaza kancane nje bazalwane and just forgive anyone. Lokwendeka nami ngiforgive mfundisi uthi ngithini Mother's Day. Anyone that has wronged you. Asiyahlise lo mthwalo uthe make busi siyathanda kuthwala imithwalo asikhululekeni from any bondage of hatred of ilist yebantu le lo bantu uthi abakuthanzi badedele bosolubhala and no uqala le list na uyibhala bayakulekelela labanye ukuthi nabani banombonile ukuthi akakuthanzi angini vele uyiqalile ilist ene bangaze baqale ukukhuba ilist yokukhubeka yenda njani iyonza bangaze baqale ukukuzonda ilist yokuzondeka yenda njani. I want you to forgive anyone that has done anything towards either ayende umbukile or ayende ngasibani ba